narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka briu nyota manta kamiat yam ngam ong ipi ngani lap ngani riu ngani thu ipi por khoi ke secret jongre sarkar MDA ikwa nang kwa banti ikwa bantiam tu ke bompat tiap ngani thu ipi kai ke secret jongani ke sarkar MDA khamtam kade ka parti lam khmat ba thau sarkar kani ka sarkar jelajungi ka parti NPP Kuat ni penting. Kuat ni penting. Ada kuat penting ngani tu ipi gumni. Titem. Babale bakani ke sarkar MDA kapan ia katu kejingi soy agreement ba katu 5-star hotel nani ka spa hangte halumpong deng na kata wale pitep na kata wale pitep na dah walai balai pen air onot rugan ni pitep nak dah walai pm tip tang bangang ni tu ipi real story hagajat benriu jungi katkum ka political game ki ong political game ngan batai detail mo ansar ngan tho ansar ngan tho namar balai pitep ba kani ka parti NPP ka kala nasional na kadaw jong no ka kala parti nasional na kadaw jong ka jingbi jeng gitra jela ha kani ke jela Meghalaya na ka jingbi jong gitra jela ka kala nasional parti kibabun kibapen kalau bana ka jela Meghalaya kami nasional parti kimtip basya lute kepala lajong ru. Isto. Nakani ka daw ngangan OIP ngimdon kam national party banmi nakani ka jalajungi. Namar ka kata ya kapla ini ka pliang jajungi. Isto. Perkat bah ikani ka bangang ngan penskutu OIP menta. Titip babalei bahkan ni ke sarkar MDA hadu menta kapan ia betriang kiaki kini ki Green Tech Foundation ni kim tre hiru ban penmi lane ban penpa lane ban compromise lane ban wengno lane ban wengno iya katuka jingete kular lane katuka agreement baite kular ba katuka bar katuka company nakataw balay pitem namar ka jing los bar ka jing dunong jongka parti NPP haka election Assam. Sto. Ka election ha Assam. Nagtadaw kani ka parti NPP menta kalathaw sarkar baro koy ka North East. Nang no koyo pisa. Kalute nangana phi kipaj ba ka jela Meghalaya. Phimtip tangi kata. Himte tangi kata lada ka BPP kawan hakaboru anay ngidi perkhat bah ngim kwa ba ka parti BPP rukan long national party lada kat ba kipat ba ka beri huntrap kimbit kimbiang ngingin dengkam hiru national party ngidon kam bet kong ya ki region party sto ki region party ngidon kam syai ki region party ngidon kam parti national party kumbat hau konrak sangma ban lute nek trajela ban di ban bendai khendo ko siap jung trajela em kani ka bomla ban long dalai leiru fisto henre ke jing du nong bat ka jing le jong konrak sangma ban kentir ke business la jong thau parti keleng North East kamot khnang ban yu control khnang ban yu long kanrat kat ba ang ma u kan long lot tang ba lute kitra jelana ka jela Meghalaya lute imi imbet sto da ka ba bandai khndo ko siap ban bandai khndo ko siap ha ki company bar fair khnang ba un ki uspa ma u khnang ba un kala ambani ha ni jela Meghalaya hanrai phi ki nong snong jong ka jaj ban Meghalaya em bar khod ede khasi ne garo pide tangki ulu ke patah kemat jong mistar kodrak sangma
Kata kade game planning jong mestar kontra sangma. Tangba 50 biaya re ba iye. Pibar khoj babe nyinga 50 biaya re ba iye. Tangba ngangan ong ipi. Hakani ka election jong ka. Katoka karbi ang long mo badu. La simram nano pengkiram yang ngai pi pengkelumar par jala jong khenang ban im ketok parti la jong parti jong kurat sangma pengkelumar klik yangi ngao stupid dak ka jala jongi mebu benda dak kendau jongi kemut milik benda ban im ke parti jong me Mister kon sangma mekhen uluk ke pathaya no medi man mamehi uluk ke patha mehi Mister kon sangma medi uluk ke patha but mehi person tersong medi uluk ke patha memut ban kanti ka parti rajong ban thau national party ban lute ya ki pat jaj ban riu na ka mekhalaya ban thau ban kala national party kamut mi pos niu ne mi othia ne mi pet ne mi khap tang ba ngang oi pi palong ra dadai ke parti ayo yuru ban thau national party nang ne na ka jala jungi la rakat pat bit pan biang utra jala ngin nom dei ban ailat nang ni sikman ngin nom dei ban ailat pidi mas tho halor jong kata ka phang ka bangang krani pi